Akoshi brand masamane hame Sumi tubia na tumia hani minyame If you went to an edia krembo betu Sika miji mini wo bie ni chefa Semu jimi ndiamo fami kwa semdi bia na semu di me konsu ameba Eba be ima no trust I am the oldest and I'm giving you the Abina meshi camera Where the mra minyebi Overhand amana woni ne hiame Waji atum ni die waya ade na die ne kro ya woken se mokoye nso so na akra na ya modi a ateti amodi me wafa na famu eno nso so ye beka ho asem sei ido bi amfa wafa asem fa ateti mu da bi sama mo akire ni yem kom mama kuma de no ama akra no hye yefunum no kra no dan sei me ba ya me dem maso ete me wafa asem yefunum no na akra ne ka asem bi guma so ba na me ntini yesa aso be so o kire se ne ho kire no na se o papa edi na bro ama komande ni ama akwade na ka se woni mra woni me camera hey me minim de me nan sisuo anti me ka se yi eti se woni me be camera se yekoye die ni no na se ye ne die a e die ade ne be ya me so yekoye na ye ne die a me minim sika e de be ma no me ma no adai eno anu be ma ni sika de ntwa so me ma ni sika 1 billion na mom no yakoye na nya me ba na o de 1 billion be ka me de no 2 na ho me de na ho na ho na e ti na ne nkika mfa ho wo ya de so ya modia me say busa wo fa ase ni ye na me ko fa AKOSUAH me si mi bebo dia me nim de wo fa ase ni ye me si mi nim de me na siso am yo oba no say ya so ne me wo fa ase ne kura da no wono ama me wo fa ase na kuntu ho sei anu wata chire no ode ne nsai so wo twa ne to ho wo twa ne to ho a adanse fo bebre wo na me fi ha na me ba me be gina ne ba bia wo fa ase ogina no yimzi woni ni saade na ko be ye ni sei woni ni saade na ko be ye ni sei na wujira ho ye ma ba bu sei krabia na odum sei sum o dwen okun ne ho ma apu me apu Koka se mam be ma so mpe no ti ho na odwen ne ho na wo sa isu anu na mi sika bi a ma adwene ho a wo se me koje adwene kase a be pese me de tu nipa ni timi gi mi sika e de koye ma de bi na ma adwene wo be ma me ma adwene na me na otu ama wo abedu se nya me na ma wadwene ya be ma ma adwene e no ho adwene ma adwene nya be ma ono ada ne krama ya nkwan ke to a wo san wo mo na ma adwene ho anka bi da wo kasa akra abodua hey wo pope ma ni din wo fi akra wa hwa me no aduane ma ni bi ma no na me bob yi semo ha o se be ma how we see to me papa ho de Osaa hey H1 mama maso papa bi good afternoon yeah sorry no that's me the time I see you but I say mama me tomorrow so me free hospital by but so no that's your mama answer e ma me say me sorry na tena it is man god ya we sorry man tena e ma me say me sorry na tena sorry say ade go hospital home fa ayo ma adai yeso yale and since na me ho ye me no phone style bi sasa me no phone we make a crash me ni a heavy my style bi am si me ko hospital na me ko he de me o me ko ya abetomo then abrewe yipuma kwan mu mama sese abro de we yipuma kwan mu bebre ma faifu hey onyem o se di ai menyem hey efiafo mu bro ye efiafo wai obi antifia wo mam tifia wai ma kusue efiafo mu bra Osaa onyem Bebe original pregnancy ni eyenyim original pregnancy no come on from me am be ma eyenyim sorry well on brofo we pregnancy on brofo pregnancy on brofo original pregnancy eyenyim oso wanyam anyim don go bio anyim seluwa don go me we original we na me na don wanyam mama me yeah pregnancy hey
Somewhat. Onyam pregnancy. About way. So onyam my friend of pregnancy. About way. And I knew Mamma Ban. No, no, you're pregnancy. Aye. Yay! Ready? Oh, many aje. Ah, me papa ni pa. Pregnancy no eni. Me wana me no funu ase. Ko heme. Sana ye. Ko heme. Ni nyina be ko wate. Anyamia. Wate. Se me show kama. Oba we na wo se me ba na nya. Mama na me de ni. Mama me apo. Ono mama me apo. No chiame. Apo hene. Ye. Apo hene. Mo wa ya de. Apo hene. Why? Mesrawo. Na me nshira wate. Wo fa de jina mo kope mu kunu. Ko na kope ukunu. Kama. Obi a wonyem na nyinsa fata wo say ye. Ye. Sesi a ohe na yo ya. Ade. Anyo ya. Aba ko. Ubedidi en. Nti ma be ti dia mo nkwe. Say eye busuan ko. Ye family but mam to meet me akọ. Why? No na pesa mo tie. Ohe na yo ya. Me pass. Monko me ba se monko nti monko. Me pa cho asew. Ma pass na pampam ya ne ya me. Ne hwinim na ne ya. Wo fa se no hospital. Wo fa se no se. Ne hwinim ba cho so yire mu ye. Ye die busuan. Yire mu ye. Ne yire na ti wono. O ti ni ti ya. Aha. Ne yire na ti wono. O ya me yimpa bo jam woni so ati. Ya me yimpa bo jam woni so ati. Fa boni bi. Aha. Ye so mu. So mu. Ha. Ne yire papa ni. Wo no wan. Wo ya wan. Pede. Onso so ni eh. Aya monko. Na me pesa mo te se. Shadow Obedi pizza. Chama odudu. Ma me free kiss. Freno. Me free. Ma bobo nsa. Fika sa mo mra. Enfino. Me free kiss. Enfino. Ati. Enfino. Jano. Wo munyina sa wonyem na ya o ma ya. Ma me free obedi say. Pizza no me large. Large. Extra large. Your special extra large yo. Enu ni bibia wumbi. Bibia wumbi. Kiss. Freno. Es. Non to de nka ho. Hello, good evening. Place is this kiss. On ti asia me se mo nkwanu na dede na mpese mo me asem asie asana mo gina ho ye den. Ma we dede. Ma say ya busuan. Ma we dede. Please, I'm ordering pizza. Ya busuan asem mo nko. Ma we dede. Okay, sister, me ba me feel back this year. Hey, AKOSUAH. E dey nsem hu no wadi ne sa no. E dey no ka kire me sister no. na sister Osaa na me no ti fia me no ti bone. Si wo hu so na me nti bone. Na nti ade nti na obeye sa ade no. Me bi se wo ade nti na obeye sa ade. Good morning. Hey, AKOSUAH de ade me abofra. Na de wu ye. Me nka ne sen. Ade na waye. Wotumi akọ me sister ho wa friend na da bio. De bia oba me ho no ma so pay me sister number. So pay me sister number. Nkomo we na nka oni nikodi o. Nkomo bay. Asema oni me ka wonka asem bia na wusham na se utro ayi. Ehefa na maba be ka kiro se me ne ma akusafa yefu. Say me ne what na se e ka na hefa. We nkomo we na o ka na se. Na de nkomo ben. Nkomo ben na me ka ho asem. Nkomo we na hey AKOSUAH. Sister ube fi hasen me bonsa me pawasem te so huye me fa empe ma asem ai ma menka nwie empe ma asem me fa ma me pese me no benya asem kura wonsa me hia wa me de asem me to se ne ma kusun kasa me kai na oye wadun se te se won fa boganya so an ana wo so ne ye nti wo so ne dia na se pemu na kasa de mitimi frɛ na ne di nkomo ntimi ntimi kwa me fo nya na atoma me wa be timi kwan de me fa me fo na me fa me friend nti sa se hunu we nti na me ko na ofra me he AKOSUAH me abofra ma ho AKOSUAH me abofra ma ho ho o de me bisa wo he fa na me ne watena se aka kire o se me ni asemasi we na nyem Nyankopon ahu
Yankopon wo sori ano mu wie mu dim bone nkwasasem ni wie a na mo sori akosi ada na mo ahye mo ho mo akosi asori dem wa mo san praising no mo be di praising hallelujah wanu twitwi fom what wo ye fon what for wanu twitwi fom wo woni nso ade na mfa ma me so o ti asem na me ka chiro me sister nti na fie ha ya no ma ye din wa nya din ye fie o no ye din nti ye sister ye do be ye na se wo ya o me twiken me bo papa e wo fie ha wo Which one? What you can abo na obe chicken abo me. Me rent no. Cheese ka be o dia try me. Wo na wo sister ko for fi baby ba san wo. Wo be ya de nti wo hu mo ba mo be je wat na ha na wo ni kunu akwanye mo. Consani. Wo ni kunu akwanye mo no ka se ni. Consani ba. Mun ko fie do an ho mo ka nche ni se yinsa na mo de ahye H1 no. Enyo ono ana ye makus. Eno de e ya keka na ye o de. E ya keka. Me ne H1. Eda no duru wa. Say me ne H1. Eda no duru wa. Eda no duru wa. Wo sa yoro ko fie. Eda no duru wa. See. We mu no mu gugu fie ha say. Me rent na me te ha. Concern police. Me ne concern police. And you imagine events. Me say wo be kan hu ansa no waka. Na hu na me ka. Me ne wi aso ni hu asama me nka o. Uko hu we. Me mo odua. Me mo odua. Me say bo. I confirm not ya no. Asa wo kon ka ba te. Me ko fe me ko pe be ma papa bi ya papa. E so akofa na wetime lele. Na nsia na me kwa ma che na nitie na onu ubu omu ba akoma owo mu ba akoma na wo so woteto onu teto ye be ma. Unu sister moja ba ako. Wo sister kumi. O tribu amu time se mu ko school mama ya tie sika agukwa. Ya woman na say your baby. You are too young. What? Anu de masama. You are too young. For this. Mama me awo na na tini bed. Mama me awo na tini bed nka. What is me say wanum na keka na wo. Me ankasa me nka ma poison wokum. Say den, my den. Woni sister na maye. E da akose obi. Nti obi na mehwe obi ba sister. Na ge we den o ya okay na. Enso mi mu. Enso mi mu. Sister he bibi ye what? Concern na wo da me choose what san ka me. What me call sano. I can't, Papa. You know, now seconds. Say, net if you are. Say, I'll be an to a net if you are. Hey, you mean to one woman once a man, Menka. You want Namaka. Hey, boy. Marcus. Marcus. Ade. Marcus. How many times na my friend? Opesa. Obo mi din sa ade. So undi asempa. Asempa be na minni. Undi asempa. Marcus, e na ekoso between wo ene akosua. Emu meso mabere o. E na ekoso, unim de ekoso, e na ekoso between wo ne akosua. E asem na dey no ka kire me ka kire o. Ende ya. Menene kasewie yana mababi shiawe. What's it? Akosua no, my sister frame e wo phone so. Se me mene wo twempena. Akosua ba be ka chen se mene wo twempena. Na o se wa frɛ wa akra wo nyaw. Akosua tumi afrɛ me sister. Aka kire ne se na da bi o yeti fiase ya ye de wo sumasi. E ba ne se na akosua ye den. E find out. Wahu se me ne wonyimu na akola na ehye me yam ne kwa anya H1 na ye wo ba Akosua de no nya o sister number de no nya o sister number me na me de ma no God o sister na eka so wono ankasa nani ankasa we ni enhuya ne de obetumi akoso no wadi nan ne o kan anya no kore kopem sa ade na ankasa be dey ebeji ne ho enu nti na wugina na wodwendwene na obuafu mimi nsura chiro le mo wodi yenye din na ade no enyini nwi na me afede menye hie me baji me nsan ono mbehu wow ne say Marcus the beyond say I keep on repeating say bibi wo ho account ade na menka bibi wo ho na wo ye wo sumasi o Marcus me mpesa drama na nkasa na wo de say nyinsen na pie no afina Marcus bibi wo ho no ma ka
What say? Osaa, medical culture AKOSUAH na ankasa we be ever since I'm a betena fi ha no. Na ni same. Edomu ho mani sane oso ntakrache na eso so me na wowa. Nti ama na ni same saa. Kan wakoma to yem, mema bibi o ye bia mo. Bia na domo hoyi. Any esu de oso ntakrache. Ai. Wo efia ha wote edien. Kapreman. Edien. Wo de edien. Kapreman. Mani mo nyam ti ama amansen ni same. Otu enye me sister na hell. Enye me sister na hell. Wo ka se mi ni. Sister na me na be ha dan no na obi a me ntimi hwe me ho na ma be ha dan na sister team. Na wa ba o de yemfa ni nyina ntonche. Forgetting again e kan e ma na nya adwuma e san se asem kura no obi twantro na wo koso repeating tro na e ba be ye nokure enti wo nsem no wo na wo so hu nsem ha be dey obeka forget se wo gina wa ma na ye wadwendwen no bibia no we besi me meta wachi me bo wachi dom bibia no we besi me ma na again e ye nokure nya de mu hu na sa again no odo na chiguo odo kura ne nsem kura de ye nka ne ne dachi uma wede ebe aba ben kona me kogugu so no jai so wa ma mini mood ni why ni mood you go inside come back why you okay me say o dey come back me dem makani me kan so ukoso no mo kana so wo je ni o mo kan tuma ebe mana isa asem na ide ayedo kure medical no wa share adwuma na wi me no wa share wi enti so wo chi ti o mo nsem na wo be eye traso why traso obuafu Agya. Ode fatemi. Sen komono de atumene no adele o kakra. Ma hwe ni ma che. Minim. Ba nya mepe. Ese mi ti de nananu mu yede, mo be ta kire mi. Asema yede atunu ma namu. Ate. Yede aye. Nananu so de. Maka bi a kire mi. Omo se de. Abranche. Ami ka kire. Ti sanyi sem no kase. Musa nyimse ne wode nya wode. Nyinse ne nyame dia. Akora nyinse ne nya wode. Ipa kwa nyinse ne ni de no. Ewo aya. Nana, se ne ne ye nkwana me ko hoto omo e. Bema. Nyabotre. Dabi, na se daga tijo, daga punza, Brian. Dabi, nana, na se enyame dia Mariam na o se me kone so because enyame a. Ada na enyame na mo de se me. Bema. Mi na me twana mo eba wo nche. James nyabotre mami. Emrepem wa ba hu bibia. Nana wa kan ko wa hwe ade no hu no kure ne we dem bi me se ehwe. Enti se nyabotre. So mam nya age atum se obede. Obeji akora na ahwe. Nana, dabi. Waga ti mami ka bi chiro. Ewe enwa. Empre bebe ena nkasa bebre. Mane hye wasum. Mane fatu tim se me na me ka cho se ade na nya wodie. Ti yedin so mami age atum se obede obehwe akora nde ode mami ka bi chiro. Dabi o, eni ye ma omu hu se adun sei na tie. Na nka se menye din se sei. Ti obeto chire mi se de me ka cho se ye no mpeso nya na ase de. Enche me ka cho se e haun bojiranam ya petun konku daran fon ke jojogbe fa oni tu fom wa be hu and a few minutes wa be hu de besi wa be hu ni pa ko anyi sene ni de wa be hu aya enche se ka kuma because unum say sisia no Mariam wo fa naba ntokwa Mariam wo fa na me kunye enye ntokwa ketwa denta na ma me buy so the same thing amoda so na me ma me kon enche me ka za branch e haun say ye din fine you can matter was you who say na te ada na yen kan okre no na sa scanner yitu and sa na me etu ntwa mun na so munum say me ni Osaa so enyam mami enje say fa oni to form and enche wa ba hu ni pa ko na nyim ja bibia mami aduru afọ da bia ye ntwen ade ya ye hu ni pa kro ye nwo si ni pa no ni hu de be ye san twen ye dem biem sa na ye no Chengo seni sika yitu enti sabiu eye ma. Enche me sin nyabotre. Wa ba hu de be koso nya oba hu. Ti sas kan nya wo sai nyina no. Oba nya wo sika back.
Ombetua misika ma. Betua bia mo sami wa, me na efrem be fo. Omontua de na ode be yo mo. Meka pu akpa la, enu pu akpa. Enu pu sigba ava gronya gbegbele na. Yo. Me we de o kan mente. Nti wo de o de. Enkasa bebre, o kasa bebre, o kakota sem, enkasa bebre. Mate. Me na mitu me nan ba wo nan. Mate. Me na mitu nan ba wo na sem ska be ache, nti o ditu. No hu de ekoso. Mate. Ana obeche me dwuma na me ya na asede. Ana obeso ka che se nananom no omu dada na asede. Ana men kansa o de. Enti do kika ka me se nyambotre. Wa be wo afa onu tufo, wa be hu de ekoso. Enche. Mega phone akpa. Esia. Mega phone akpa. Me ya som de bia me ya ma. Why? Me ya som de bia me ya ma. Mate. Me e frame fu. Marcus pa. No, by the time on be hu say. Let you go hono. Na near market. Wo be check level. Tete wo tiri mu sum. Wo na be kire wodi ni se de yin ewu. Kwanda. Boss. Enkofo ne mano mabeji. O mabeji. Good. Nti umo discount buy. Never try. Okay. Nti wo de na wo mu no. Ya na waje afi. Why? Fortunately. Boss I say why you worried kakra. Ni bia okay. Konda bibia ya okay na. Oh, mission na the last time you know di hu nkomo. Yeah. Yeah. Any partner sa approach me. Okay. Nti abembe hu say why serious. So person woni ye adwuma. Okay. Na wonim se bade ka aka emu asema kyerɛ na sebi eya na nipa bebree no omuhunu se ye na ye adwuma we no ifiti ya ne yaye ye na enim die wo mu no enye obia na ye na adwuma basa ye ansa na ode adwuma bebree no ye underground checks ehu se die wo ka no se ye nokore anase enye nokore konda mi amaduadum ehu se adwuma na nipa na de breye no efa baabia so wo kire se yenim nyansa no na kire nyansa ase wo beka ni kura bia ni baabia mi amaduadu ma wo se eyantro jono no pe ana pe se wo de ye na konda be kire se adwuma no ye na wo de abreye sade ono no pe no ye beye bet ye nyane sa Boss listen. biti konda Samiti wa semwa. Nipa na obey mission no. Wa maye the right mission. Wa anka no kra ankyere. sa pepepe Ni ewu mu no wa anka ni ewu mu ankasa ankyere. Konda unim se ye adwuma na ye no eye a ye hu se yi enye sekenti ni sekenti nya adwuma hu bia keke Ti wase. but ono no story ode be gina so ye fanko mafia nipa no enye sa na story de ti Eti. me ye underground checks enye sa na ti Okay. but konda se de me ni udi nkomo nipa no je beche no bet ye nku no dia ka bia no eduru ha ya be bibia ma na dai ama na fi ho Boss, konda wo se be chini pa no ye nku no. ye nku no Obi ama ye mission. Fe yi obi free ho. Ana ne boa. Ena woni na dia no. Ena odi sika na eba ama ye yima na ye ama no. Yeah. But you can't kidnap somebody without killing the person. It's impossible. Yet me I chini pa na ba de. Yeah. Need to finish the person. Me say nipa kum no ya de ketu adi ana de mimi gina so me kire won say se nipa ne ba ye no ana information ya kire nkoku nipa no ayesa na te a dembe se me kire won no Okay. di o se nipa na ye ntie nkoku no mimi ye investigations nyesa na te Yes, I'm it. Okay. na so ono be yusu na adwene wo ye so Since you are saying there. Fana. edipa no konda ye be chi nipa no e de na bageto ama onu ankasa ne be hu bi be de kire de wa kire bia no bi ankasa me ye ho adwuma Mate. ana wa ma hu se sika no so are ready. Okay. And any moment from now, you beat me your operation. Boss, aseme mau me kasa ma onfa masema nyasem. Me catch you say, "Mami inform me dua ho." The last time mami inform me dua ho up to now, mami inform me dua ho. Aha na me she esume mu na me she. I don't go out. It's time for me to go out there. Konda. Mami inform me dua ho. Konda.
me sa asɛm na brebu kan kra me to makoma so. Oh God. Akoshi brand masamane hame. Sumi to be an atumia.